Da li nakon džume klanjati, treba klanjati podne i džumu kao zamjena za podne? Više puta smo o tome govorili. Allahu poslanik alejhi selatu vesselam klanjao je samo džumu namaz. Nakon džume se može klanjati ili 2 rekjata ili 4 rekjata shodno znači čovjekovom tijenju. Može klanjati 2 ili 4 rekjata na fili. Klanjanje podne nakon džume je neutemeljena stvar. Velik broj islamskih učenjaka znači čak s našeg podneblja je ukazivao na neispravnost takvog postupka, tako da jednostavno sam sebi postavljam pitanje, pa dokada će se to na kraju krajeva kod nas i prakticirati klanjanje podne namaza nakon džume. Ako smo klanjali džumu namaz, mi time završavamo svoju obavezu petkom, možemo nakon toga klanjati 2 ili 4 rekjata, tako da nadamo se inšala će doći vrijeme da se donese odluka da znači da se podne namaz ne klanja nakon džume.